Jauh Taniwani Kobamung Tongai, Narasini leader of the Bagai Surity, Narasini leader of the Bagai Naro, Janiza Matani Taniwan and Mananai of Narok Surity, Asha Klayo, Jaykunu Shakti, in a Tirusasna Subai Manoi, Tiprani, Ancholik Rasniti Dolna, Tamahi, Konjuri Klaiman Kahanita One Shakti, I pay the party of Sabadi Bagai, Bohu Sarajan Naka, Bohu Chakran Klaika. কিন্তু আইপিএফ পার্টি তা ভুক্তে ষড়যন্ত্র ও ক্লাইমানি জড়া করিয়া আগামী দিনে অ পার্টি দল নাই আলাদা রাজ্য দাবি দল নাই এনসিতে পার্মানেন্ট সনামজাক পার্টি অব ইজিলি কে সবাই বাংলা কাঙ্ক্ষা খাইও নরক গহীন খারাদি বাসাদি এলাকা নরক গহীন স্ট্রংদি শুধু সাত বাসেনানে বাগে সামনুকুম খুংসা হামনানি বাগে বাহ থাইসা হামনানি বাগে parti wa tongani nang dong lain dalam kebetulan cerita kukte itu kuksan. Karena parti kemang mana jarawa kemang mana teman cokran toklai jaka, dukari jaka, kosteri jaka, asu borok nok sobjak nai dok, asu borok bahwa lati rezak nai dok, asu borok lama kasih thapra rezak nai dok, borok ni mokal ni mukti, kuno dina kuno tiyo kocok nani riglak tak kukte itu kuksan. Abang bagai ini awal salsali program ni bising lagi ang khayo sini parti ti bebas kangga bacana tapi sini parti ko bang teman sarati prawas sini leader bising salbum joining program chali tong jeng barokno sacha barokno sung masrine sacha barokno sung loge matai nai sacha barokno sung teman jaramari nai abang bagai bang ma barok phai nai bang ma barok ni imam tong nai kebama borok ni dewi se kipili thana ne bagai wan sok nai hai penasang bar mohai duka masana ne bagai jente muchunglia bar sang o parti no sebai kya gri kya bai kya thak sokha o wat no sang khanana ne muchunglia election sekarang to sakable leader si gri kya neta si gri kya supporter si gri kya bawni parti ni symbol si gri kya flag dile si gri kya jembu sutel la sir jachnaiba जाति नि सत्य दौपनी सत्य सुनो बासन सिनी भैया दूध का दूध पानी का पानी आवाज यदि जाति नि सत्य यदि सेक्रिफाइस करने बागे केवल चुदिरी आईपीएफ ने लगे सने दमो कांगाई आंगर ने बेसंग ओपन चैलेंज निकलांगी भांगो शुक्र चरण वात्या एनी टाइम पार्टी नि सत्य सेक्रिफाइस करने बागे रेडी तो ये तो राजनीतिक